Ingdeng sirkep Miss Grand Falcon Miss Delan rong pipi Karbi Longri Abirta nong mi kewan. Bokojan LAC Farman Khel Maharan ang dungi 3 Icheng si Khorsing Kro Memorial Football Tournament ang dungi 3 Greater Volong Komaji Press Club Mahanggetek Ingdeng isi kecok katalon pon. Aprang si Birta kilang rado anapan kardom pajirlo kardom non Birta thanje bangsa mi ujang tirang pi non arju ikta Birtang tompe. Umrangso Golfilalong Ingdeng Sirkep Falcon Festival Surhinira Inkoira ke thoma Farman paman pon. Laso Falcon Festival along Sami Atumaphan Raja Bolon ki mi lapen ke thekeri ka cepate mati Miss Grand Falcon Surhinira Inkoira ke thoma Farman paman pon. Laso ka cepate along Karbi Long Sarihajan Ranrong Pipen Sosmuti Teron Piatuma Supi Miss Delan Rong Pipita Cepate Dongsi Miss Grand Falcon Surhinira Inkoira ke thoma nong Cepalong Dongsi Karbi Long Aphan nong mewan pi. Laso Miss Grand Falcon Surhinira Inkoira ke thom along Bangkiri hinia tumbensi Cepate Dunlong. Laso along pen top 5 aphan ingwai pon thusi Miss Grand Falcon anong Cepalong Dunlong. Lapen ang wrong. Sure. Panik dan Bukan kacau ni. Ama dapat si uki ni licot kan ya. Itu mau apa lagi? Kita bangko anya participants tu nanti cepat duduk cepat tidur kan. Ini ada tinta cepat tidur dah pura punya lah. But still, mari at the end of the day it was worth it. Kusi cepu mene jo. Akhirnya mah dah buku. Lalu ini cara cepu tidur kan. Tinta cerap sebab. Anu tinta hati. Mani kesan lo ini thang mani kilo po ibong sansi hindi anu tinta cirap sebab dapat man anu tinta mani kecubong sebab kan tapi anu tinta mani acik pilo abong lo lasan lo nasi yang di banta isi lesin kecubong lesin cinta lo hindi lah nota non lah napu cinta mani esi cinta mani lagi pilih bagi apa Jongsi Pilipina isu berarti ni saya Pilipina apa saja penili tum ladak takke dimaso se puri lo de lapen litum Karbi Long cepatin bangke bahini ve bahini mong menali hai kai pona puthak nali Karbi Long rakan kupisi pacini kang tong ila tapi masih pihak aku sesuai lo dek English pen never give up kasi people healthy atema Jongsi nang non mai na confidence on this kan healthy un anti nang tumta padak lason pigeon hai lang na participate atema healthy hai confidence build up kan itu ikin non mau smart kan ke ateten ki dosara sarai sikami na tum lason a platform long lagi padak platform long na si un an ki explore atema non anda ke la kan Lalu lah kan fair ni, masih cepat itu kan. Akhirnya jauh si fair kalau dah sampai di tunta, arling itu masih itu deserving masih menginginkan baik dah cepat itu ni cepat itu. Alam final lo, lalu kan never give up alam. Jauh si ahok hak tu lalu macam ni lah, lalu aku menginginkan aku cepat itu kami kasih. Akhirnya non lah tumlong lesida me muning kilong kahai masalam hai akhirnya chuning kilong le uni tum pining ke lah tum pinima pining ke long me nasi give up nanti chorik Lapen labang soalong Karbi Long manja penanuska teron pita laso Miss Grand Falcon Surhinira Inkoira ke thomalong cepati dongsi fast runner abanong cepalong dunpen Karbi Long aphan nong mewan pilo
Kardam Tajwiglo, Kardam, Nilimen, Samyanushka Tirampi, Nili Manja, Karbiang Penskiraya. Mr. Nagendra Tiron, Lapanili Payamen, IT Tumung. Sebenarnya so a title going kan sebetulnya piklo ang part kami I have faced a lot of difficulties and experience in life. Sebenarnya so title ni sen lang po niche topic ano at sebenarnya so apa ni lo ni kecepatan ke nili pancot kali sami nili karbia kai la pen la se menit mampane ano se ang tu akang tu panchan sini ko per ipin la sini non kai ke nili pan ni kai pikali nang li tu mapan le ke nili tum karbia ala pan sini ke sini ning penili ning chitilo nila first la subtitle long pon iglo lagi miss best ramwalk at title sa iglong po ilo ingkila pinason ako putot ilong tubangila first runners up Miss Grand Falcon si Miss Grand Falcon lang sa iglong po ilo dupik like yung first audition nila half long po adim di bangong lipilang ingkila daki lang train di sibang ni tipin sibang ito train kang ani kidug do itim train session lang sa may kajang ayala sa hindi kisum kidug kipoy dupi ano may nidat kali my family members and everyone like the half long lang kidug indim kachinita maybe hotel lang kidug like financial problems ang para sa me like mental problems and physical problems like kidug kan hindi kisum dupi ano ang class so anong ikulang ba maisip ang ining kachang samang kapi ano nilipibang kinibigyan ko pa tipi ano lasan doon appearance ko lang nilipay ni po nilihan non that kaliman ni kitchen sila beauty pageant lang like ni Miss Virgin ni kitchen ni king kam ka jor pendang lo non ansem alang tan hanan support pi alang tum chino then itum train lang ke bang ani kisun ko sidi alang itum alang kilo pela ansem ka kita meni ni pag itum carpet honorary mane I can feel the the love that I get from all these people, especially from my parents, my mother, my father. They have been the biggest support in my life and I'll always be grateful to them. Like an ipibig sa kangdong at himila so adino na ikachipati ki alang itum hansa na ikachipati bilo at itum Karbi alang la beauty pageant how fashion industry ta aning kang tum dopi kangjang sami alang itum tuwarchi ni jokpen siya ang likalili ka lang tuwardan dati mas ni alang tum tangkang tum kinang ito ning hang po yung nali kaya nang pamikaw na always believe in yourself and you refuse to give up. Nalika kita may claim kilo po asap sa kisum ko pe nali gup chibet kitya ta mathari. Aho pingi nali tum kirem ta do po khare do po antame la kirem khai pins nali tum ani simani si ki mission anong ilang po ni and always remember God has better plans for you. Nili kicheng si kachipid din man kay like Miss Virgin ang sa chipid din no la tepin ki nili college to hall ha timi chipid din no like Miss Bosco College. Ang part mi nili la Miss Keva F Karbi Festival along timi nila first runners up anong A lapen best personality talong po diglo in bela Miss Amor Falcon pudo ada umur kutinong sa so la so timi ni winner anong ichilong po diglo lapen ang part mi nili Miss Karbi lang I'm the reigning queen ni Miss Karbi lang non la non ni nanta ni Miss Karbi lang Miss la I'm still the reigning queen and apart from that no like the national convention no that timi nila Miss Peace ni po hala timi long po diglo non la Miss Grand Falcon non ki Symmetry ibang kila Don Bosco College di non BA semester Political Science Honors in non charibang. Chorik. Amtang Paikuni ni Pai Thom Kebarni Bokojan Alicia Parman Hanjang Langsu Patwa Klamalong Khel Maharan ke Damtang Paikuni ni Pai Inko Retrok Siarni Penpang Jingpongsi Paikuni ni Pai Thom Kebarni Angdung Tipon Lasu Khel Maharan Kapatu Ponalong Athletic Kokho Kabaddi Volleyball Lapen Football Kapatu Patupon Sarupathar MEC pen Duarbaguri MEC ang bongsi intang kring pen patupon kapatu ge thek kechihuman chidajok kapatu bo mahot kerem ke hai kachepatini thek thedet ajok si penalty ahut Sarupathar MEC goal ke thom lapen Duarbaguri atum goal hini vet ajok Sarupathar MEC atum bensi chepahai ponterlo Go! Wow! Bangso Khel Maharan Angdung Giti Kapatupon Amayalong Alhia Manpen Hanjang Langso Sport Association Maipu Jivan Chandra Pathak Sarupathar VDC Chairman Silarson Rongpi SDO Rilip Ronghang Vinson Ronghang Nilip Sport Association Atumpen Chenglok Man Kedu Giti Atum Jitong Si Bokojan LEC Khel Maharan Angdung Giti Football Kapatualong Sarupathar MEC Boys ke hayanong e Chepalong dun Lapen Borjan MEC Girls ke hayanong e Chepalong dun si ing samjin pen pachunpon
Japong FC tumpen che patir piponsi Phulunia Misi constituency ke parlo Center Japong LP School pathok lamalong Karlitang SDB Coursing Crew Chikimo Pen football tournament ke damtang Chiti ni phai kebar ni pen pathu pangjing kongsi ke damtang phai kuni ni phai thom kebar ni ang dungiti pathu ponlo Gol. Hai pon pun deh. Tu no peta tu. Gada ghar on. Laso ang dungiti ka pathu ponalong aluhia manpen hawar ke hat MLA Dorsing Ronghang EM Kangbura Kiling ACF Prohalat Crew Rada Sai Klembang Pi Sang Pisa Binateron Pi SGB Dorsing Crew Arong Asar Lapen Ong Dung Radatum Jetudung Si Laso ang dungiti ka pathu mesen pen pachun pon Phuluni pen sar honing ti Karbi Longri Abirta State government si direct government si hai scheme mo kala hai beng mo no si la so por hut inkum dak sa pong arong asol long atok vitame kapathu na at ani sirin din pa ke churu pa je si non phang ke wang ya ni nilihin pen nami kapathu anatu mesen afir rapen kapathu horong yam kerap ni pantu ni sisak no dan ni rap dun bek nele tum dak MLA a level दा बगे मने खेल मोहारन सी लाबांग सो स्कीम दा बगे कतो कवे एमसी कॉन्सेंसी दो अन पेन के नॉन 2021 पता कुलुनी हाई स्कूल प्लेग्राउंड लगे एथलेटिक कंपटीशन दपो अपेन दे दा बोर्सी मोहारन लो बगे फुटबॉल कंपटीशन दपन तो लासो के हाय तो बगे डिस्ट्रिक्ट लेवल दमपो डिस्ट्रिक्ट लोग हाई तो बगे स्टेट लेवल दमपो लासन सी गवर्नमेंट इनिशिएटिव पेन सी एथलेटिक ला पेन फुटबॉल पेन दंगलोक काबातु सन आंस तबे स्टेट गवर्नमेंट बन लाबांसो जुंग लाबांसो काबोरी पोंडो सी लासन पर हुची किलितुमदा काबातु कचिरुंग दुन बाके नाके मेसेन आंथेक लो Tante nali tum la non ke patu ke thega tum khan also mar tum concept ni nang tum agin pen la prek abar sai ke matha pon san do pon ma dolo athele tumda sports association do Kuluni sports association do Tarabasa sports association do athletic and program non la selection state level district level constituency level la haya abar sai ke pon lo mati jike thega so mar bhan buludang ke dak nong ida pon po mansi government assam government mansi ke nengelo mati state pen national game along kapathu tu dia phan selection long lo pote la tebonge sakui ta confirm selection alone cho mane national athletic football kabaddi everything ja kopia kapathu ma ke thek national game phanong si selection long dun lo pote government dum sakuri kiti kon pen dang lo kaprek pun chidawar sai tipon abangke klempon bawang tapi itum dak karbiang long da tum pheklo doktor turam long hang pen ka bori nane diffusion non indoor stadium football bangso stadium amokha ka doi pheklong lo bote ni bangke north east long ke yes mane stadium amokha thi tum Volong ko maji ang kangalong rada tum ke claim ke dam ason ke do anta klarda ka birta rada phan ke wan pi thek je phan pu matha pongsi ke dam tang aning kam surhinira ingko rahini mati jong ni phai siar ni greater volong ko maji press club pu mahang pathek ponlo ada por phai sir ke bapor meipu rovelson kathar chunbang rostoming atumari deng pensi greater volong ko maji press club alama ingthurpon La Sophie mai puro Nelson kathar pen mai je pen pu pon along alia manden ke maturam lekthi PPCK a mai pu dikanta teron chunbang Danielson bi Phuluni hawar ke hat press club mai pu kong chunbang la pen greater volong komaji press club along klembang pu bang phietum anta chetong du greater volong komaji press club along ki claim ke dam kachepadu ka tuma phan ki hokalu la pen dong e setami pajirpon Kilong po na bang puamen, jirsong singnar Karbi Daily News, Thengtom Tokbi, Luti Kimi News Karbi Anglong, Rajas Ronghang Karbi Longri Abirta alang lito mahin pensi longpon. Lord Kachari Arona Ustami, Itum Democracy, Lasso Democracy, along. Tarjabdum Media Taisilo, Sonfido, 4 pillars Pisipuro, 4 pillars ang bongke, legislature
executive law, judiciary lapen ke media. La sonpli hen lo ili tum Bharat ke chari democracy along bage karjap a pillars lo. Media yang siabe produng te judiciary long ka chunche, executive long ka chunche, lapen ke legislature long. Kasi sonpli choklim lo produng te ansi si ke chari aron long bage. Kicung pami pong kagli tum kita lagi. Kasili tum man pineng media tum man. Inang anil tum teglong media produk ke. Mane masapsu negligent lah sama dengan teknologi teman tum. Kalang itu majo ini si itu kadu kalau kita pernah dalam sini. We are the responsible for the people of our Indian, for the people of, for the society. Eli tum society fancy kerja भी बुसी, अदु का बेटा केवांग वो, लेकिन के मीडिया तुम तलो इसी वेलो, रात अपन के पनोंग सी मीडिया ता इसी अमांग पाथे लो मतलब मीडिया ता किली किलो, ऐसे eli तुम मीडिया के ठीक है तो लेकिन असल में लाइफ स्टाइल कचीनी में हो गया कचीनी lapen ke nilanda isi nangli tu mateng lo na chune ri tung mang la no ke chok chi long bang ge chok chi jong lo la ke arom no lapen ke nangli tu ma responsible mane nada kachip tak mane anu hala la sonom ni tu ge ko ni la sonom media responsible ke la no chok chi rada lo patla la lo mati si te ni tung claim pon ko lalu belakang telekom kita kihal muta lampau tangko paten je penang an teletung je pak kihu akai bisi bana media lo belakang je akhiri paten je rong si mereka ni bilang film waktu polis belakang je rong so puno nak akhiri dulu kalimati polis ni lah dua hari ni polis bukan sanksi akhiri dulu same non media teman teman sanksi akhiri dulu sta ahok pet kang sayi pana bangsi hala lang itum ta kam chiklem lo non media tum ta ahok pet kang sayi bangsi mitha kam chiklem lain lo mat yala mo ni me par lo na pen ke hindi me pajir lo na pen ke kaddu ka bi non ke bang ye lo as tami alang itum chiklem ke tam long ni thera bun ji ni pamu ya ta lo nang itum ladak isi mesen itu maklab ahem akan asai hem akan itum jelang sorto asli lalu ini tomong bong apol kian to adim langki ko to pini bolong kong majilong ke do tarabasa sit famalong ke chengsi kretar bolong kong maji press club amhang the gani ke talon labang su along dilitum district press club pe nang tong dun kongchun ba khai dan goson be tapen dak pini dilitum hanang chopa Gertar Bolong Komaji Press Club amai pu kathar sangho pelapu chunbang ke hai atum hanili kadom bajir lo lapen pini kecheng si Gertar Bolong Komaji Press Club amang athek ahir jume nilihin pen district press club hoi pen kadobe vandanal tumhan ahir jume pajir lo lapen kewang jilangani sitame Gertar Bolong Komaji Press Club ansu se ajakong kang tangji phandili hempu mukrang rasinja anam hirjume hang pipon lo lalo pini labangso kecengsi Gertar Bolong Komaji Press Club mhangathek anilong nilitum nang chetong long pen ning sampik lo ning arong pig lo lasi nili dak kidoan Bolong Komaji Press Club along klembang pi doan numhan isi nilihin pen district press club hoi pen kachuning ri kang tung la puhan lo elitum herangke pulute media pulutang te elitum kai kita cerok tok pen donangi lapen elitum hawar kai kita ke paklar ponji phan elitum ningisi vet pen arjap thipsi claim ra pen nai puchuning ri ponsi nilam the ing ton koklo Nanti pini dak tarabasa sitfam Bolong Komaji lo nitum Gertar Bolong Komaji Press Club ini 13 November
2023 ani anke kan isi kicok lo asini ngarong pik lo pini arni Greater Bolong Komaji Press Club kan isi kicok arni dong na chitong dun man peng gitu ali sarko sar hamle ke em Karbi Autonomous Council lapen ke jadi tumno na chitong dun tok bang nong nam chitong flong tok bang sar presingan sisa lapen ke jadi tumno kopagi mi itum district press club na chitong dun president secretary mipu sar digan terong lapen ke Kongchun bang sar Daniel B lapen ke finance secretary sar Arun Nekti lapen kapre press club pen na chitong dun pini ladak first foundation dilong na chitong dun ali racham ni pi ningarong piklo pen mi piklo lapen non kibang jilang arni abang bustami tum lapeson claim dam rapen pen Karbi Abirta rada pan keban pc dun an tum Greater Bolong Komaji Press Club pen bangke kita cirok tok lapen sigding si kita dulu Pinya Abirta lansi kang tonlo Kardom.